len myopia le hypermetropia kha omzia le asiam dikdan tarmit manga siam dikna kan soi thale lokang kan soi dong khan myopia chuan Allah mu fia thelo nai mu fia the Allah mu fia thelo enge chan enge omzia omdan chu he he ladeu infinity tanga light rays ron kalka retina form do ka retina form lovin retina thlen ma khan image ka tla hena form da ta ni retina form lo chon eng ma mu thelo thil mu kha phevek a blur vek ti ga soi do kha chuan eng wange changa ni chon hei a pian hi ding lo ni a pian he so lut ta ja ka jiak bial thota a bial lo a di hian he di lo ba sol thin ni alo thui lu tuk ta a bet mu eyeball pian kha ding lo da rem rem ni chu chung te wang chu ni ta chuan tuna asiam thada kan enang okay selong a far point le near point hi far point chu a hlat theyang ber a mitina mu the ka far point kan ti chu nia chu ka selo kha mit pa ngai normal aya chun infinity ka ti ta chuan near point ve thu chu a nai theng ber a mitina a thila mu thei da khani fia takin chu mi ta tanga 25 cm a hlau mu ti kan soi to ka le myopia bi ka chuan a far point ka light te chau hi he la infinity mi kha mu the re lo thiam tro chu wang chuan he lai chin chau kha mu the he lai pia e hi om zia chu ni ta he lai ai pia de om chuan he tiang hin ni me don ai hlau chun he tan retina maron form tla hen ron form de he ta retina khan ta he lai china om khan retina ron form dan ni he ai hlat ve chuan a mu thei ta lo chu ta chuan a siam that nan concave lens kan mang ta ni tinge concave lens in na tho dan ulu den en rule hey infinity tang khan image light rays kharon kalta kha light rays khan concave lens ava thlen khan he la hian image ron form ta ni kha mitta nam far point am muthei hlat ber ta che khan image kharon form ta chuan e thelo the lai image hi he amit tak amit lens zok tan khan object a lo chang ta ni chu mi khan am muthei ta che om je chu concave lens hian a far point at infinity light rays ron kala kha he mitana far point a che khanin aron da nai tina ni chu image kha ron da chu image chu he island started object a lo chang ve thung to hian ka thra chiang thei ta ni a chu dan concave lens kan hmana changa chu ti hian a chiang ta he en la a image kha he la hian la omangai no ama sebera chuanin englo kha angai ani virtual and erect kha angai image kha chuan virtual and erect ani rol khanin adar thlang phena tho khan helama kha la omangai het hemi mitatan hianin le to tala amitan khan solama dar thlang phena tho kha la omangai chuda chuan concave kha ani ngai ta ni convex a chuan no sorry object le chichero object atira object original object heda infinity kha object le lens in kara hian image kha form angai ni chutiang tur chuan concave khangai convex a chuan hangai to tala convex a chuan ting yom thrin kha convex a virtual image a form ve chuan a image kha object pia zo kom dei ta ni tunai chuan object le lens in kara khan image hom ta convex a ka chuan object le lens in kara image ron ve dei thung ani now a mathematics ka kan lun lawang a chu dan kha kan boi to lawang halin lens formula kan la mang le don thowa just wait it's taking time. One by F equals a one by V minus one by U mo ka
han entala ti hian na tem lens formula thoi kan mang le do na itar bit ma mo sa ka chu chu du ta ni tar mi kha power en za kan ma mo ti kan chu chu do chuan thil har sa om do lo kan soi tong khanin a far point kan hriat phota ngai ta ni chu chu thil har sa ni lawa antenna ni ding ta thilin zia ka banga thilin zia ta se tladeu ta jonga soi tong khan mu fiat he do lo ni chuan ikal nai tar charanga a fiat he tok ta mo te khain dingang chuan nangma le kha thilin zia in car distance kai chu chokang ite chuak thapang kha khai far point ani far point kan ti far point omna nia far point le image in car kha helai hi image form na tur kan di to kha he ta hin image form ngai so you can write like this u kha v kan ne ta ni here v is distance of far point and ya chuan u po kan nei ngal u chu ge kan ti chuan object distance to object chu hladeu khak en du ta a question aron pek dana zirania aron pelem lo ni chuan infinity ni mai question a meta chu zada la om ta se tin che aron sei chuan u ka infinity a question aron pek khai zianga ani lem lo chuan u chu infinity a chan chu rc de kha mu ve du tlat kha mit khan rc de infinity la om ani ta ani de infinity kan ti thla de kha chu kha ti ka la kha chu infinity kan to infinity hi ti hian chu chu thea you use a symbol, right? What is the symbol of infinity do I have here? I think I do not have. This is the symbol of infinity. Okay, this one is out there. Infinity. So, here I can plug in an equation. Let's plug in an equation here. 1 by f hay kan chu chua turenta 1 by vi a khan edidan ya mu thai hlat ber kha 20 cm loin ta se a minus zone tro hey left hand side ave kan oma u kha infinity kan di to kha we have a symbol here. Symbol of infinity is here dia kilo ta ni chuan 1 by infinity here and 0 to gani chanchu we have this, right? Thil lang kan pedenga 1 by 0 here infinity tluka 1 by 0 in infinity tluk chuan chumi omje chu ti hian kan soi fe ve le ngal thei if 1 by 0 is infinity tluk chuan a han transpose la just transpose is infinity hi left hand side adala noelo chu ve che don ni becomes like this 1 by 52 0 tluk beta boilo tro chu wangin heta he gan le cholenga thil har sa khom to re lo ni chok thara hi da hen 0 ka da de to chu wangin tiang khalo ni anga then what happen next I get this 1 by f equal to 1 by minus 20 lo ni anga chu nang le integral zel and cross mul thing I to le. Now I can find out very easily f2 minus 20 centimeter. Focal length minus 20 centimeter rema moti nani chu. Chuan ron kentel zel ta power khalo chule don ta
power chu 1 by f ตัวก็1 by f อันนี้ that means power equal to 20 centimeter คือ exactly minus 0.2 meter 1 by 0.2 to 10 by 2 5 5 diopter no minus ka both hello don't forget it equal to minus 5 diopter ค่ะหันชุดแต่ว่าพวกเราโฟกัสเล่นก็จูเองเราในค่ายอังคารคลัดเมนี่ใน distance of far point ในคันกันสุดท้ายเฮต้าเอ็นงาบางอินทิลินเซียค่ะอาฟิอาเทนัสลับเบอร์ค่ะคำ distance of far point หลังจากนี้จู่ๆโฟกัสเล่นพวกเฮนี่เรียงหัลเมนี่จู่เดี๋ยวคันตอนมีใครโจทย์ไปที่หัลเดียร์ตัวอันนี้จู่เลขาค่ะ myopia บีกันเราดูตรงแต่ละ hypermetropia กันสวยเฟี้ยเลยลูกอ่ะ how does it works hey you can look mang lại don't thôi wait let me get my image where's my image okay this is my image good le kan sei dong khan hypermetropic aya chuan a hla mu theya a hnai mu fia thelo thung ani en la hei hi a mu thei hnai berani en hi a near point en da si mitpa ngai na mu thei chin hei en da si lo chin chela 25 cm khani en das le lens mid eye lens ka 25 cm hei mitpa ngai na mu thei chin nia ani kha chon helai chin chau hi mu thei ta ne te nan hei example me ne helai point te helai po ai ha po te khala ka chu poimo ber lo poimo ber chu en hi en das ain awmna hla jok te khani a hla kha mu the a hnai kha mu the lo ni tu la chuan hei eng wang lo thlenge kan ni chuan hei hi a lo thlen dan chu ni look at this figure hei hi amita boin om dan chu ni hypermetropia chuan image a hnai kha tlaya en don kha image ka so ta wa form retina pi wa form ta dei ta hei chuan se do khan he eyeball hi amum dan diglo atung lutuk ani atung lutuka chuwain pon a khana wa form ta dei ta image kha enti khami kha kan siam that ve thuang e ngai to la endas ka mu adu amu thelo amu the chu en hi mu the chu mi tur chuan ti tur chu lens hi ma chu lens chuan helai a object om ka he ten image wa form angai chu virtual and erect book kan ma mo le image kha invert kha thiang lo virtual and erect book kan ma mo le chuan om je chu image kha chen chero image ka sot apia ava pe ka ngai khata kha chon concave kha thelo concave a chuan soi do concave hetla concave kan da vai chuan image ka hela maron form don lens om re helai ta hian sorry heta hian object o mangaya hetan image o mangai concave kan man chon heta object om chuan image ka helama object atang khan concave fa chuan image om na kha on the right hand side ani hangai to wang la e textbook kha an teu le lok la ka sui ai ma chuan non enjoy na ma khan ka sui boy de don to khala kha if you open the book chapter ma zo khalo en le ta la page 32 le 33 khalo en ta la 32 kha kan du lai chu ka image strong kha number 6 ania chuan 33 kha chuan concave kha chuan eng po kha dik vek mai kha concave kha kan en chuan object le lens in kara khan image om zel ani khoi po kha en lamo ray diagram strong khan en thala page 33 khan achan vet nulama khan object le lens in kara zel image karon form virtual and erect ani veka kon ke fa kha chon now convex a kha voi khat che virtual and erect kan nei ve chu number 6 object between f and o a chau khan in o mani text look at the textbook chong khata khan en la uluk deuin image le
lens in kara jok object ron om je chu object atanga te in left hand side a jok image kha form ani chu tak chu ni hetain kan du ta ka chu he kan milo en le ta la kan thil du da na kha hypermetropia chuan enda si object omna turania he kan mudu ni ma se headline chin lo chu mu thei si lo a helai kan thil en tura ka hela hian ava form angai ta ni right hand side lama khan chu wang chuan convex lo ka chu man thei lo ta ni le ti hian convex kan data kara khan pathiam tro convex kara khan da che khan helaya object ron oma kha ron kal phota chu chu hela hian virtual image ka form ta ni chu virtual image chu hemina mu ve thei chin near point chin khalo in to chu island spy kha lo mu thei ta ni om je chu headline chung jok en le lok tala headline mi ga headline image form angai ka jo convex ba ka man thei lo kha hypermetropia kan correct thei dan chu ni ve thung ta ni le a problem he tar mi choda ha kan chut le power chu da na kha a focal length bo ka chu le ngai ta he tai chuang kan soi dong khan in a hnai lam kha kan du ve to a mo object distance kha kan soi dong kha mi pang kha 25 cm a mang thei kan ta chu wangin a near point helai hi 25 cm tur ani enda sakha ta hian object o mangaya image ka chu a mu thei chin kan ti to kha so you kha ta hi chuan infinity tolen 25 cm ka mang char charang achan chu 25 cm ka mit pa ngai na mu thei nai ber kan ti kha man tur ani okay minus angai kan ti tero kha u is always minus v pole mi la minus honi left hand side ave nam v chu nge kan ti chuan v chu a mu thei nai ber kha ni mai distance of near point of the eye ania entianan mo hi tul roi lawa entianan he a distance of the near point of the eye hi kha paina a mu thei nai ber kha 100 cm value ta ni maina sangai mo kha assumption me ni sei tiang a mu thei nai ber kha minus 100 ania chuan 25 cm a khan da ngai chu mit pa ngai na mu thei chin kan di kha chuan he mirror lens formula bo hi mang ve lenga okay I select chok tha chinang 1 by v kha minus 100 mo kan di kha minus 100 lo ni anga then 1 by u kha minus 25. It's a bit difficult. Let me just use the pen again. Where's my pen? Wait. Let me just use a. Le. Long en le chin tay la. An chok thapa po pangathil har sa lawa. LCM kan langa. 1 by f equals LCM chu ho 100 tero 100 tia chung lama negative kan da chung minus 1 nia minus 2 minus plus alo nia 25 ina voi li tero. Okay, so 1 by f equal to 3 by 100 or f equal to 100 by 3 chu 33.3 centimeter value. Ka minus of no positive de kha khan convex ni ti kha ti chiang le zo le chu. Now power ka zone ha lang chu centimeter kan centimeter kan centi chuan 0.33 meter. Ka direct ka boil lo chu kan ti 100 divide to ni ta. Now power is ne chu trong kai to lo. Power is 1 by f 1 by 0.33. So alo le ni mo
100 by 100 by 33 tina ni me ya 3.03 diopter. Okay. Kaka ni leme. Okay, if you have any other doubts, you can keep asking me.